Dobar dan, deco. Evo nas na još jednom času matematike. Hajde da vidimo šta imamo mi nacrtano ovdje. Imamo jedan pravougaonik. Hajde da obeležimo taj pravougaonik. A, B, C, D. Hajde da stranicu A, B označimo sa A. Koja nam je još stranica A? D, C. Hajde da stranicu B, C označimo sa D. Koja nam je još stranica B? Da, to nam je stranica DA. Ako bi mi sad sabrali ove stranice, znači ako bi napisali A plus B plus A i plus D, šta bismo mi dobili? Šta mislite? Dobili bi njegov obim. Znači stranica A plus stranica B plus stranica A i plus stranica B. Mi ćemo danas raditi obim pravougaonika. Hajde da vidimo kako bi mi izračunali taj obim pravougaonika. Znači, umjesto ovoga pišemo oznaku za obim O jednako A plus B plus A i plus B. Kraće to možemo zapisati O jednako, pošto na dve mjeste imamo A i na dve mjeste imamo B, pišemo O jednako 2 puta A plus 2 puta B. S obzirom da smo radili množenje zbira, ovo možemo zapisati još na jedan način, a to je O jednako 2 puta A u zagradi A plus B. Hajde da vidimo šta predstavlja znači obim pravougaonika. Obim pravougaonika je duž koja je jednaka zbiru svih stranica pravougaonika. Da vidimo, imamo ovako jednu stranicu, to je ova stranica A. Dalje, imamo drugu stranicu, to nam je stranica B. I imamo opet stranicu A i stranicu B. Ova duž, znači od početka do kraja, predstavlja u stvari obim ovog pravougaonika. Znači, stranica A plus stranica B, opet imamo stranicu A i još jednu stranicu B. Ovo ćete da zaustavite i da prepišete u vaše sveske. Mi ćemo sada nastaviti sa zadacima da vidimo kako ćemo rješavati zadatke u kojima se traži obim pravougaonika. Idemo na prvi zadatak. Izračunaj obim pravougaonika čije su stranice A jednako 12 cm i B jednako 18 cm. Šta ćemo prvo uraditi? Prvo ćemo zapisati obrazac za izračunavanje obima. O jednako 2 puta u zagradi A plus B. Sada ćemo umjesto A i B zapisati dužine stranice. Imamo O jednako 2 puta u zagradi 12 plus 18 cm, O jednako 2 puta 30 i obim je 60 cm. Ovo nije bilo teško, nadam se. Hajde da vidimo pod B. A nam je 2 metra i 3 decimetra, a B je 16 decimetara. Šta ovdje radimo? Odmah vidimo da ovdje imamo metre i decimetre, a da ovdje imamo samo decimetre. Znači da ovu stranicu A moramo da pretvorimo odmah u decimetre. To je 23 decimetara. Sada pišemo opet obrazac za izračunavanje. Umjesto brojeva A i B pišemo 23 i 16. Dobili smo O jednako 2 puta, kada ovo saberemo, to je 39 decimetara. O jednako 78 decimetara. I ovaj zadatak ćete prepisati, a mi idemo na malo teži zadatak sada. Obim pravougaonika je 68 cm. Izračunaj stranicu A, ako je stranica B 2 decimetra. Ajdemo da pročitamo još jednom. Obim pravougaonika je 68 cm. Izračunaj stranicu A, ako je stranica B 2 decimetra. Hajde da izvadimo podatke. Šta mi znamo u ovom zadatku? Znamo koliki je obim. On je 68 cm. Šta još znamo? Znamo i stranicu B. Ona je 2 decimetra. Pazite sada. Šta primećujete ovdje? Obim nam je u centimetrima,
a stranica B u decimetrima. Da li možemo da radimo sa ovakvim jedinicama? Ne. Znači sve moramo da pretvorimo u istu jedinicu mere. Šta ćemo pretvoriti? 2 decimetra ćemo pretvoriti u centimetre. To je 20 centimetara. Hajde sada da napravimo skicu ovog zadatka. Šta znamo? Znamo stranicu B, a šta ne znamo? Ne znamo stranicu A. Šta još ne znamo? Pa ne znamo dve stranice A, jel tako? Mi ovdje u zadatku imamo dve stranice B. Kako ćemo da izračunamo ove stranice A? Pazite, imamo ceo obim i imamo stranicu B. Jel tako? Šta treba da izračunamo? Treba da izračunamo stranicu A. Kako ćemo to odraditi? Hajde da se vratimo na obrazac. Znači mi imamo 2 puta A i plus 2 puta B. Razmislite malo. Kako ćemo da izračunamo stranicu A? Izračunat ćemo tako što od ukupnog obima, koji iznosi 68 cm, oduzmemo stranicu B. Da li ćemo oduzeti jednu ili dve? Obe stranice. Znači, od 68 oduzimamo 2 puta 20, da je jednako 68, jednako 40 cm, da je jednako 28 cm. Sada smo dobili stranicu A. Da li stranicu A ili obe stranice A? Sada smo dobili obe stranice A. Kako ćemo izračunati jednu? Tako što ćemo podeliti na 2. I dobili smo da je A jednako 14 cm. Ovo su malo složeniji zadaci. Šta je potrebno? Potrebno je da u zadacima dobro pročitate svaku reč zadatka, da izvučete podatke, da nacrtate ako treba, da pogledate dobro merne jedinice, jer ne možemo da sabiramo i da oduzimamo, množimo i delimo decimetri centimetre ili metri centimetre. Sve jedinice moraju da budu iste u zadatku. Doviđenja.